kum som hi panga kalta khan avoi khatna tan DMI a ka Inkhawm vea khati lai khan pathianin kanun athak dang lamna tura manrua ani theyang ti re ren kha kalo ngai to lova DMI hi min cher tu le kanun kai suai tura manro poimo tak mai hi alo ni reng maya tun thleng po min encourage tu thatak mai alani reng ani nie ke pot DMI hian kanuna thil poimo tak a thena ami mal tak pon pathian be sei na konga hianin ka ham hai to ema mi mal nuna hian in rin to na ka poi ka thauna sa bok thina ni DMI hian hei kanuna hian melung poimo tak hiron phun vea poi ni thleng hian ke manuna te po hei mi han encourage soi tu te lam te pon ting hian mi han ti phur chawa ke ma poi hei ka phur to le ni Delhi Mizo Inkhawm hi katanya na ruem ema nun kong dik Christian nun kazirna mun poimo tak ania pathian rongbol tura suak tura min puitu poimo tak po ani chuwangin golden jubilee hi kan lo thleng thei hi kalom ema pathianin Delhi Mizo Inkhawm malsom zero se DMI kanuna hian apoi moin member kani lai atanga BD zir chuakin tongtai ane na tha kaloni to a tin BD ka zir zon nuwa po DMI thalai kal tlangin malana a hongbol na te chun zon le kani awang te hian DMI hian kanuna hian mun poi mo tak alo ani sang hi le som patni khan Delhi Mizo Inkhawm spring face anbu sei chu kahung Inkhawm via kum imani zat kalo zong sandamna Isu Krista le intok na chu spring face fetlingin Isu le kanin tonga kanun tam takin tlak dang lamina uma himna lomna kalamhuai lo kabei dong lai ka har sat lai kalungwai lai khoma lomna min hluntu Isu Krista Mizo Inkhawm fetlinga sandamna ka chang ikalom ema in contribution atlon nozi kaya in thokhin sukchingin na min kahrita kalom ema mating pe khom Delhi Mizo Inkhawm hi nasataka rong bolding in sakna insang tak kanlana ni kum sang hi som pan spring fast DMI program din chena mi thanyam ngai te kal tangin pathian na ngol na ka changa voi ni thleng han je te ni to le je te tu ni to ra ka je na le ka thor na DMI hian no le pa chan chang chu le pai thang min tum saka kong en ki ma ka ta dingan the tu ra hai sakin min troi oma an chu wa lom thu ka soi le ngol mu na kum som nga lai lo fai to pathian ni midang te ta na ma so na ni to le aram zau na man ruwa ni je thei tu ri shwai je chau ro se DMI ka hlok puina pakhat chu IQ menikala segregation om lo boka ko tran atanga local ze tran nei thiam chin le thiam zong in ang lo chitin renga dang kan kal khoma kan in an na pakhat Krista le achan chin tha awangin lungrol takin pathian kan be ho thei trin hi thil lutak ani hezia hian tu thlangin midang te nena ka in lai chin na ale kan na thona ka rongbol na min lapui ani Came to know about Jesus through the two young men of Mizo Church and have been strengthened by many of you guys. And every day since then, I have pondered more upon Jesus, His love, His grace, and mercy that He has for all of our race. And I just thank you all for your prayers and for your love and support that you had for me all these years. And I would encourage you to go unashamed about Jesus and share the good news and spread the word. All glory to our Father. Amen. Delhi kom chung khan pathian mai na ka char chuak ve a Mizo Christian te kan im pum khan turin ke ni ho hi kan poimo a
chu wang chon kan omna mun nget thewa kan ho hun Delhi kan chho san huna te kan in he in pum khat na chi hi tu nung turin kan som hal bok cheu ani ke yang minaran ve mai pomin hriat anga wanga lom thu soi chungin golden jubilee chi bai vek ule in zawai lal iswan yan kanin to tak tak na kum hi kum sam mi le som pahni ani a DME in Spring Festival an buat sai khan ani DME rongbol na sang sang hianin rin na konga min kai shwa yin min puina sa in ma kason pha hle ani DME Golden Jubilee thupui ang nge in Krista min shwai tu lo ni zel ro se amen